Esika twongeye tubifurize umugoroba mwiza, umugoroba umugisha, kuri twe mu masaha ya nimugoroba umugisha, kuri twe mu masaha ya mu gitondo biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi ku mugoroba ku itariki zigera kuri 27 z'ukwa gatatu 2025. Birumvikana tuba tugarutse mu cyitwa amakuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripo ko ngira ngo nawe zimbabwira uburyo mu gihugu cy'u Burundi umuriro ukomeje kwaka kugeza maginga ya bakunzi ba Duniani Kote TV. Ndagira ngo ibintu tubyinjiremo neza, ni nabyo tuje kwinjira muri ano masaha, by'umwihariko ngenda mba updating mbabwira uko situation ihagaze mu bice bigiye bitandukanye. Turaje tubyinjiremo gatanu kuri kagenzi kako, ariko mbere yo kugira ngo twinjire muri ano makuru munyemerere cyane rwose mbanze nisubize abantu badukurikira cyane bari mu gihugu cy'u Burundi, kuko badukurikira bari muri Korine Mujejuro, badukurikira bari muri Korine Munanira, badukurikira bari muri Korine Tongo, muri Korine Kinazi, baba bari mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi, Cibitoki, Gitega, baba bari hirya no hino by'umwihariko bari hano mu gihugu cy'u Rwanda gatanu kuri kagenzi kako kudeshapo, ariko kandi tubasanga mu gihugu cya Kenya, Malawi, Tanzania, South Africa, hose baradukurikira cyane gatanu kuri kagenzi kako. Tugiye rero kuba tuginjiramo neza cyane by'umwihariko ikisabwa nta kindi, nimba utari wakora subscribe, kora subscribe kugira ngo ibintu bigende neza. Gusa no ku mugabane w'Uburayi ntago twabibagiwe kuko baradukurikira cyane, baba bari mu ntara gatandatu diaspora, baba bari Canada, baba bari za Australia, baba bibereye za Asia, baba bari za Romani, hirya no hino kwisi za Bubiligi, Ufaransa, hose baradukurikira cyane gatanu kuri kagenzi kako. Turabashuje ariko kandi tubahaye ndikaze kuri Duniani Kote TV. Birumvikana rero na makuru tugarutse marebana n'umutekano, politique na diplomasi, aho tuba tugiye kugenda duca mu bice bigiye bitandukanye, tukababwira uko situation ihagaze. Nko munyemere mbabwire yuko ahitwa Cibitoki mu kanya gato gashize hamaze kugera izindi kamyo zigera kuri 2 zihetse amakarito y'amasasu. Hari benshi batangiye kwibaza byinshi bigiye bitandukanye kuri no nkuru idasanzwe bigendanye n'amagambo witwa General Neva amaze imisi avuga. Nje buriya ukuri niko mbanje gutanga mwa bantu b'Imana mwe, kwa makuru abakomeje kugenda turuka mu gihugu cy'u Burundi, kuko murabizi niyo twibanda no hirya no hino tuyinjiramo tukareba uko bihagaze, ariko cyane cyane mu gihugu cy'u Burundi turaza kuba tubikomozo. Rero aza kumenya byinshi, turaza kugaruka by'umwihariko hano muri Kirundo tubabwira iby'ingabo z'Abarundi zamaze kuba zoherezwa hano, zikaba ziri mu mugambo udasanzwe rero wa mapatruye aremereye cyane guhera mu masaha y'ijoro ahitwa muri Korine Kinazi, naho hari zamaze koherezwayo. Ese ku cy'igihugu cy'u Burundi cyatangiye kugenda kiramfurusa cyangwa se kidiployinga abasirikare mu bice bigiye bitandukanye byose gatanu kuri kagenzi kako, turaje tubyinjiremo tubive imuzi n'imuzingo. Turaza kugaruka hano by'umwihariko Bujumbura turebere hamwe ikijyanye n'igikoresho na n'ubu gikomeje kumeneka cyangwa se gikomeje kwamenwa, kikaba ari igikoresho kigikomeje guturuka muri South Africa. Nabyo turaza kuba tubikomozo tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza kugaruka by'umwihariko kuwitwa General Neva uri mu kaga gakomeye, ndetse isaha ushobora no kugirirwa nabi ku ntebe yicayeho, ndetse akagirirwa nabi na bamwe mu ishyaka rye riri ku butegetsi rya CNDD-FDD. Nabyo turaza kuba tubikomozo gatanu kuri kagenzi kako tubabwira byinshi. Turaza kugaruka ku witwa Agathon Rwasa urimo urahigwa ku rwego rwo hejuru kugira ngo yicwe. Turaza kugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye by'umwihariko by'amakuru akomeje kugenda aturuka ku butaka bw'u Burundi. Gusa munyemerere by'umwihariko mpite naninjira cyane rwose nanahera muri no nkuru idasanzwe y'uwitwa Agathon Rwasa. Na Agathon Rwasa kugeza maginga ya ukomeje kugenda ugaragaza impamvu nyinshi ubutegetsi buriho bw'u Burundi butagomba gukomeza kuyobora mu mwaka w'2027, kuko murabizi nibwo perezida witwa Neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye ari burangize manda ye. Dufite mu gihugu cy'u Burundi amatora y'abadepite mu mwaka w'2025. Ngira ngo murabizi neza ibintu bikomeje kugenda ya mu gihugu cy'u Burundi. Ni igihugu cy'u Burundi guhera ku ntebe cyangwa se guhera ubwo perezida Evariste Ndayishimiye yayoboraga, cyagiye gihura n'ibizazane, cyagiye gihura n'ibibazo byinshi. Benshi bakavuga bati uyu mwaka birabarika ejo bizakunda bizakemuka, kikagenda kigirana amakimbirane n'ibihugu by'abaturanyi. Ngira ngo ibyo bintu murabizi.
ibyo General Neva aho ihise agenda avuga murabizi, ngira ngo amazi iminsi aganira n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye. Mwaba nk'Imana mwe, ndagira ngo mbibwire yuko rwose hano mu gihugu cy'u Burundi ibintu byamaze kuba biba ibindi bindi, ndetse situation ari hatari kugeza amaginga. Impamvu nkubwira nti situation ni hatari kugeza amaginga ya nuko ubu tuvugana mwaba nk'Imana mwe, igihugu cy'u Burundi gishobora kuza kwisanga mu kaga gakomeye kubera abanyapolitike bamaze guhagurukira uwitwa General Neva bamubwira ati genda gake, ati genda gake. Mwabantu b'Imana mwe, ngira ngo maze iminsi mbabwira uyu mugabo ngo ni Agathon Rwasa. Uyu mugabo numwe mu banyapolitike batavuga numwe n'ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye, ndetse akaba ari umwe mu bantu bashobora gutanga ikiguzi cyacyo cyose. Nawe ni umunyamafaranga, akorana n'aba babunyoni ndetse n'abandi benshi cyane barwanya leta y'u Burundi cyangwa se ubutegetsi bw'u Burundi. Numwe mu banyapolitike bashobora gutanga ibishoboka byose kugira ngo igihugu cy'u Burundi kijye kuri kote nziza. Nukuvuga ngo rero uyu nguyu yahagurukiwe nyuma yo kugaragaza yuko adashaka ko ishyaka ririho rya CNDD FDD riyobowe n'abagabo barimo ba Reverien Ndikuriyo, abagabo barimo ba General Neva ridakomeza kuyobora igihugu cy'u Burundi. Ibyo bintu rero biraza guteza amakimbirane, birumvikana hagati mu nzego mu banyapolitike bagiye batandukanye, biraza guteza amakimbirane. Katurebe gato twihanganiye gato ku buhanga bw'ibyuma, ngira ngo sinzi ukuntu reka twikomereze karagaciyemo. Nukuvuga ngo rero by'umwihariko nuko nguko bihagaze. By'umwihariko abanyapolitike bagiye batandukanye isaha ku isaha bashobora kuza rwose gukora ibitendo biremereye cyane, ugasanga ibintu bibaye bibi cyane. Katugaruke gato by'umwihariko ku nkuru idasanzwe, by'umwihariko ku bijyanye n'abanyamurenge barimo barajyanwa mu gisirikare, ndetse n'ibikorwa navuga yuko ari iby'ubugizi bwa nabi bikomeje kugenda bigaragara mu gihugu cy'u Burundi bikorerwa abanyamurenge. Ngira ngo ni inkuru ntatinya kuvuga. Ubu tuvugana mba ngomba kwicara nkagira gute nka breakinga cyangwa se nkayibwira abadukurikiye kugira ngo babyumve. Mwabantu b'Imana mwe, nukuvuga ngo iki gihugu cy'u Burundi kugeza amaginga yagiye kiri mu byago, navuga ko bikomeye cyane ku rwego rwo hejuru. Impamvu babwira ngo kiri mu byago nuko isaha ku isaha ibintu bishobora kuza guhindura isura. Aba banyamurenge ntago bari bwemere kugomya guhonyagurwa, ntago bari bwemere kugoma guhonyagurwa. Bashobora kuza gukora isaha n'isaha igitendo, ugasanga ibintu bihinduye isura mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kuko ntago bari bwomeze kugumya kwicwa bajyanwa mu gisirikare ku gahato. Niko bimeze. No kuvuga ngo rero ayo ni amakuru mpamya nashidikanya uko ashobora kuza gutuma ibintu bihindura isura, by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Burundi. Tuve kuri no nkuru idasanzwe by'umwihariko abanyamurenge, tugaruke gato ku bikoresho bikomeje kugenda bijyanwa mu bice bigiye bitandukanye. Kugeza amaginga yani ibikoresho birimo birerekezwa hano za Cibitoki, ni ibikoresho birimo birerekezwa mu Kibira. Ibikoresho rero gahunda yabyo ndetse n'akazi kabyo nuko bigiye kwifashishwa n'imbonerakure mu kujyanye no kutwiga kurasa, ndetse abatiga kurasa bikongera bikabafasha mu bijyanye no kurinda imipaka y'ibihugu bahana imbibi. Icyo ni igihugu cy'u Burundi. Tumaze iminsi tubabwira yuko iki gihugu cy'u Burundi kirimo kirashyiraho ikintu bita attention, kirimo kirashyiraho ikintu bita umutekano udasanzwe ariko ushingiye ku mipaka cyane cyane. Ngira ngo abarimo ba General Prama Niyongabo bamaze iminsi baganiza abasore babo bababwira ati no kuba maso ku mipaka kuko ibintu ntibyifashe neza. Ni igihugu cy'u Burundi rero kugeza amaginga by the way gishobora kuza kwisanga mu kaga gakomeye cyane. Niyo mpamvu ibi byose bikomeje kugenda biba. Ubanga bw'ibyuma yenda baze kutubwira iminota kugira ngo ibintu bigene neza. No kuvuga ngo rero reka twikomereze by'umwihariko tukomeze tubabwire byinshi, kuko ngira ngo amakuru ni menshi turi buyavuge, tushatse kuyavuga twaramo tukayirirwamo, kuko na makuru menshi kabisa akomeje kugenda avugwa ndetse anatangazwa. Tugaruke gato by'umwihariko kuri no nkuru idasanzwe yakomeje kugenda ivugisha abantu. Uwitwa Neva amaze iminsi avuga ati Kigali sikure uciye mu Kirundo. Ngira ngo abasesenguzi n'abakurikirana hafi bya politike baba bumvishe icyo kintu, baba bumvishe ikintu uwitwa General Neva ashatse kuvuga.
ni ukuvuga ngo si Kigali si kure, ndetse yarangiza akagaragaza yuko Red Tabara ifashwa n'ubutegetsi bw'u Rwanda, ibintu Red Tabara ihakana yivuye inyuma, ndetse n'u Rwanda rukabihakana rwivuye inyuma. Birumvikana abafite icyo ashatse kugaragaza ati ni mu ntera, niko yivugiye ubwe ati natwe Kigali si kuruciye mu kirundo. Tajari yamaze gutanga umuvuno n'ubundi y'igihugu cy'u Burundi gitegura. Ubwo muri make ni nko kubabwira ati mwitegura ahubwo mwebwe. Izi mvugo sinzi nimba zitarimo guhubuka kuwitwa General Neva. Mwabantu b'Imana mwe rero ngira ngo tumaze iminsi tuvuga byinshi by'umwihariko kuwitwa General Neva. Reka iyi nkuru ya General Neva tunayiveho, ahubwo tugaruka ku nkuru idasanzwe ikomeje kugenda ivugwa ku kijyanye n'umutekano mucyo ukomeje kugenda ubarizwa mu gihugu cy'u Burundi. Kugeza amadinganya n'umutekano muke ukomeje kugenda ugaragara, ukaba ari umutekano muke ushingiye ku mitwe irwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Nyamara maze iminsi mbabwira nti Red Tabara isaha ku isaha hashobora kubaho ibitero biremereye, ibyo bitero bikagira ingaruka ku gihugu cy'u Burundi. Ariko Red Tabara mpora mbabwira mwa abantu b'Imana mwe, ahantu muze kwitonda. Red Tabara mpora mbabwira ahantu muze kwitonda, muze kugenda gake, kuko nimba tumaze iminsi tubabwira ko hari abapolisi bambaye uniform ngo zashaje bamaze iminsi bakatakata mu gihugu cy'u Burundi, ndetse rimwe na rimwe bakanakonazanyaho n'ingabo z'abarundi, biragaragara yuko isaha ku isaha igihugu cy'u Burundi gishobora kuza guhura n'akaga gakomeye cyane. Mpamvu babwira ati igihugu cy'u Burundi gishobora kuza guhura n'akaga gakomeye cyane, nibyo byose bikomeje kugenda bigira gute bigaragara. Ni ukuvuga ngo nk'ubu amakuru arimo anzira nk'ubu munyemere babwira yuko aho bafite ibigo byose bya gisirikari bari mu myiteguro. Iyi myiteguro rero nta kindi igamije bigendanye n'amagambo amaze iminsi atangazwa, ni urugamba rurimo ruritegurwa. Ibyo ni ibintu rero bishobora kuza gushyira igihugu cy'u Burundi mu kaga ku buryo bukomeye cyane. Ni ibintu bishobora kuza gutuma igihugu cy'u Burundi kisanga ahantu habi. Kisanga ahantu habi. Tugaruke gato, ngira ngo yenda ngire gato banze mbumvishe, ubundi nkunda kuvuga n'anatanga ibimenyetso cyangwa se icyo bita proof. Nze kuvuga nana abasirikare b'igihugu ca Kongo babashira ku rugero rw'umunani mu bisirikare bikomeye muri Afrika. Ati mugabe igihugu cy'u Rwanda kivugwa na M23 ntibayivuga, ati mugabe kikaca bibananira gufashanya. Uyu ni umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi. Tekano kwa ruko u Burundi icyo gihugu kiri biboneka ko kiri mu bisirikare bikomeye muri Afrika. Aje wumva ngo M23 bafatanya ahantu mugabo tukabona gifashwa mu Rwanda, mugabo u Rwanda ugasanga nta n'umuri klasemaniza. Nabana cyimbaza kibega mu Burundi ntizaba sanze rero duheka batisimbiza mu gihe tujya gufasha abantu baguma bafatana. Bon, ico kibazo no kikwishura nkuko no kikwishura kuko ntikiraba cyane cyane igisirikare cyacu. Mugabo ufashiranya kw'ibisirikare turazi ico bimaze. Navuze yuko twagiye muri Kongo kubera Kongo yavyemeye kandi natwe twabona yuko bikenewe, kandi noneho biranagaragara yuko tutagiriye yubusa, kandi namwe murabibona yuko mugenda ijoro mugenda hose atangorane ntago bagiriye ubusa,
bakoze iki? Abarundi bakoze iki mwa bantu b'Imana mwe? Guhera ahantu bita za Bwiza Abarundi ko tubazi, aha mu birombe by'amabuye y'agaciro bya za Rubaya ko tubazi, hano za Mushaki, muri za Gatare, muri Abarundi ko tuzi intambara barwanya muri RDC mu cya muri Kongo. Hari ikintu bafashije leta ya Kongo? Tonde gato nijoro mugende hose atangorana ubuya muri the games. Kuba rero Kongo bayishira ku rugo rugero ati mugana ntishobora gufata yifata ngo igumye vya M23 n'u Rwanda, je sinashaka kuvyinjiramwo kuko politike y'ibindi bihugu bijanye no gutekano niki ivyo vyovuga abo vyega. Ikana Kongo nyene irafise igisigara cyaho kirafise umuvugizi, co mukibajije abo vyega vyo bavyiza hako je nzo kuvuga ingene ibindi bisirikare by'ibihugu duhani bibe na cyane bitunganijwe. Tonde gato ngira ngo ibintu biba bivugwa hano mujye mu byumba. Jewe mu bihumbi 2004 niho naba musitanteri w'ikambi y'impunzi z'abanyekongo, kandi 90 ngira n'ibice 5% iyo kambi yarimwe abo bantu yita ko abatutsi b'ikongo. Nuno munsi baracaba hano, bahamaze imyaka 40 barahavyarira, bahubatse amazu abandi barayagura, dushingirana abageni, tumarirana imanza, turi ku mashira hamwe. Uri kurambwira umuntu yorengana bari ngaha akaja kuba hariya? Nta utikunda ngo be guhendwa, nta utikunda mwa bantu b'Imana mwe. Ngira ngo ni byinshi cyane biba bikomeje kugenda bivugwa, ni byinshi cyane twabumvisha, by'umwihariko biba bikomeje kugenda rwose bicicikana hano ku marezo sosiyo yagiye atandukanye, byaba imbwirwaruhame z'abaperezida bagiye batandukanye, ariko tugiye kubyinjiramo bwakira bugake mwa bantu b'Imana. Moses wanyu nk'ibisanzwe rero, amakuru yacu hano kuri Duniani Ko TV nakagaruka. Reka tubashimire, murakoze cyane.